suafa o le tamā le alo ma le agaga paia. Amene. Whaafetaita mā ua maua mai fo'i lene ia sofou. Se e whaailoa mai lo finangalo e te ina ai mātou ona o ke riso lo mātou alii. Amene. Ia whaatasi le ri ma outou, i whaatasi fo i ia ma lau wanganga, o le wholwholanga mai le evangelia pa ia Ioane. A le toi whanau tangata, e le mawhai o nei loa e ia le malo le atua. O le tasi tangata o lo le au wharasaio o niko temolo nei ngoa, o le tasi lea whai pule o iutaia, waluane o ia ia Yesu le pō, o whai mai ia te ia, rapie, ua mātou i loa o oe o le ao ao, ua maliu mai le atua, a wae le mawhai e se tasi o na whai o ia whailonga e te whaia, ana le ia te ia le atua. Tari atu Yesu ia te ia, e moni o te whai atu ia te oe. A le to e whanau tangata, e le mawhai o nei loa e ia le malo le atua. Whai mai ni ko temo ia te ia, e mawhai ea whapewhea o na whanau o le tangata o toe ina. E mawhai ea o na toe ofi i le manawa o rontina, e whanau mai ai. Tari atu Yesu, e moni o te whai atu ia te oe, a whai e le whanau stasi i le bai ma le anganga. E le mawhai o na sao o ia i le malo le atua. O le ua whanau mai i la le tino, o le tino lea, o le ua whanau mai foi i le anganga, o la le anganga lea. Aua e te ofo awana o whai atu ia te oe, e ao ina toe whanau mai o tau, e angi le matangi i le mea loto iai o ia, e te whaarongo foi i lo na angi, a e te lei loa le mea na sauai, ma le mea e aluatu iai, e whaapea i lato uma o e o whanau mai i le anganga. O le tala le leia le alii. O le whanau mai le tino o le ngā luenga le al tangata, a o le whanau mai i le anganga o le ngā luenga le ale atua. O le mafutanga i le whapoiponga a le tama ma le teine e whanau mai ai le tangata ola. A o le tangata ola fo i lea, pe a whaalongo i le upu o le atua mausitai i ai, o na ulu fia lea e le anganga o le atua. A vea ai lea ma tangata fou, a wa o toe whanau mai le anganga, e ala i le sakarameta o le papatisonga. O lo whea fioa i le atua, e sa ili le tangata ua talitonu mausitai i lo nā lofa.
ona whanau mai ai lea I le anganga, awa o le atua o le anganga, pei o le angi a le matangi, e le vaia, po o whea sau mai ai, a o whea fo I aru iai, tā ua le ustai le musu musu mai o le anganga o le atua, pei o le pai malu mai o le sau o le ola, e whanau fou ma manu ia ai, amene, tātou te talo, lo mātou te mai o I le langi, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo malo, ia whaia lo fina ngalo I le langi, e pei o na whaia le langi, ia e fōa I mai ate I mātou I la aso nei a mātou mea ai e tau mle aso, ia e whamangalo I ate I mātou anga sala, pei o I mātou fō, I o na mātou whamangalo I nātu, ia wanga le anga mai ate I mātou, au a fō I te taina I mātou le whaaso songa, ai la vea I mātou mai leanga, au a e ou le mālo ma le mana, a toa ma le vi inga e whaavavau lava, amene. O Maria o le tina o le atua, o le tina ia o le Ekalesia, tātou sulu whai atu fōi iai, ia e manatu, o le tau pōsiri le anga alofa, tau ona mua le ta ua wae tia istasi o la tau sulu whai atu i ati oe, ato ngātu I lau pui mai ma lau sosoni mai, me leo sawai fo ia umalo to malosi o wharangolango i ati oe tau pōlo mātou tina, o neil tangata ang sala o surotu I o au, te nofuma ai o I o ruma, a wane I e te mai au tatalonga o oe o tina o le atua, I e lo mai e whaafonga mai, amene. Fina ngalo pa I au Iesu o sili lo wanga malu, o I mai stupu e pe so umalo mātou alofa atu I ati oe, Maria pa I ae le tina o le Ekalesia, le tina o le atua, talo sia I mātou o sulfa I ati oe. Mikael pa I alo mātou sulfanga, talo sia I mātou o sulfa I ati oe. Kerisoe mātou te ifo mwhafta I ati oe, o wao lo kolusa pa I ana e whaola I nai le lalangi. Whamanuia mai le atua I ati I tātou umalawa li suafol te maa male alo, male anganga pa ia.